Dragi moji, ja ne znam da li ste vi kao ja prije, znači kad sam imala loše raspoloženje, uvijek sam krivila druge. Ili je to bilo vrijeme, ili je to bila djeca koja su me iznervirala, ili je to bio muž koji me iznervirao, ili znači stojiš u redu u trgovini i gužva je, ja se iznerviram, ili ne znam, to su stotinu primjera, znači šta god da radiš, neko ti trubi, ti se iznerviraš. Dragi moji ljudi, to nisu stvari izvana koje nas živciraju, nego to su one stvari iznutra, to znači mi dopuštamo da to nama digne tlak. Kad vi shvatite da vi odlučujete da li će vam to dignuti tlak ili ćete biti opušteni, vi tu situaciju koja je sada momentalno tu ne možete promijeniti, ali vi možete promijeniti kako ćete se vi osjećati. Želite li biti nervozni, ljuti, ne znam, živčani, ili želite biti opušteni i prepustiti se situaciji kakva je. Situaciju ne možete promijeniti. Znači vi odlučujete svaki dan kako ćete se vi osjećati.